Саламатсызбы, урматтуу достор. Саламатсызбы. Келгиле. Ким кайсы шартты тандаса, ошол шартты тандап, өзүнүн соолуна барып отурат. Келгиле, бир-бирден келип, тандап кетебиз. Тест. Ар бир командадан келип. Кайсы шартты тандайсың? Тандап барып, өзүн биринчи топко отурасыңар. Жакшы түстү тандасаңар биринчи топко, көк түстү тандасаңар экинчи топко, тушту тандасаңар биринчи топко, ал эми кызыл түстү тандасаңар төртүнчү топко отурабыз. Келиңиз. Бардыгыбыз келебиз. Кел тандайлы. Акыл. Кел. Азаматсыздар, ар бириңер өзүңөрдүн шартыңарды тандадыңарбы, өзүңөрдүн тобуңарга барып жайгаштыңар, адашып калгандар жокпу? Жок. Анда эмесе, биз сиздер менен Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарых сабагы боюнча 5-класс материалында берилген Римдин байыркы цивилизациясы деген теманы мен Мурзаев Сүйүнбек сиздер менен birlikte Сабактын максаты бул жерде дагы көрсөтүлгөн, доскада да бар. Байыркы Римдин цивилизациясы жөнүндө маалыматты өткөнбүз. Байыркы Римдин жаратылышы менен таанышып, жайгашкан ордун картадан көрсөтүп беребиз. Анан Рим бүтүндөй Европа маданиятынын өнүгүүсү үчүн маанилүү экендигин аныктайт экенбиз. Эми баалоо критерийлери бул жерде жайгашкан. 1-2 упай топтогон окуучу канааттандырарлык деген баага татык болот. 3-4 упай топтогон окуучу жакшы деген баага, ал эми 5тен көп упай топтогон окуучуга эң жакшы деген баа коюлат. Таанышалыкпы? Баалоо каражаты катары биз нени колдонуп келебиз? Нени колдонуп келебиз? Анда эмесе ар бир топ өзүнүн топ башчыларын шайлап алсын. Өзүңөр кимди шайлайсыңар? Бирөөнү шайлап алыңар. Макулбу? Биринчи топ шайлабыңызбы? Ким? Аяна. Экинчи топто Нурсултан. Үчүнчү топто Баястан. Курабай. Төртүнчү топто Умар. Топ башчыларына ийгилик каалайбызбы? Кол жаапсыздар, да? Анда отурабыз. Силер топтун жакшы иштеши үчүн эмне кыласыңар? Аракет кыласыңар, сау болушуңар. Эми сабакты баштаардан мурда өтүлгөн тема боюнча бир аз тапшырмасы бар экен. Досторго көңүлүңөрдү бурсак. Биздин заманга чейин 329-жылы Кыргызстандын аймагына чейин басып келген европалык тарыхый инсан экинчи суроого көңүл турабыз. Александр Македонский Кыргызстандын аймагынан эмнени Европага алып кеткен? Азаматсыздар, кийинки сурообуз көп чектарга биздин заманга чейин 4-кылымда пайда болгон Рим маданияты. Көп чектин ордуна коюлуучу сөз кроссвордтун 3-чү тапшырмасы. Римдин маданияты. Кайсы маданият өттү? Акыттуу. Римдин маданияты. Оңай сабак. Акыркы сабагыбыз. Не калды? Кол көтөрүп бар? Элдин негизи.
Var özüm etmeygen. Emi, krasot topşırmasından keyin qisqa video rolikka ko'nglimni biroz do'stga yaxshilik o'rnatadi. Bu jaqdaliklardan borib qatib qo'yish shart emasmi? Yo'q. Yaxshilik o'rnatadi. Anda qo'yib boshlaymiz.
Bu videorolik emne jönündeki. Rim jönündeki. Daha Римдин байыркы цивилизация жөнүндө. Байыркы цивилизация жөнүндө. Римдин аренасы жөнүндө. Аренасы жөнүндө сөз болду, Дагы. Римдин байыркы цивилизация Азыркысын. Колизей Колизей жөнүндө. Дагы биринчи топ. байыркы храмдар жөнүндө. Храмдар. Бастион жөнүндө. Пантеон жөнүндө. Азыркысын. Римдин жашоосу жөнүндө. Гладиаторлордун мушташайды. Колизей. Сактап калган баягы башталган жөнүндө. Туура. Азыркысын. Колизей жөнүндө айтылды. Провинциялардагы элдерди не кылды? Бар айланышты. Эми бул видеороликте биз кандай сабак алсак болот экен балдар? Биз бул видеороликти көрдүк, Эми өзүбүзгө кандай сабак алсак болот экен? Римдин маданияттын кандай экенин түшүндүк го. Өзүбүздүн жашообузга кандай сабак алсак болот экен? Эгерде Римге барсак, ошо маданиятын эстейбиз жана ошо маданиятына тартуу. Римдегилер байыркыдан бери окугандыктан бизде дагы ошого окшоп Ой, азамат. Римдиктеги байыркы архитектураларын карап өзүбүзгө дагы Курсак болот экен. Карагыла, кайсы мамлекет 7 кереметти өзүнүн мамлекетине курган эле? Билесизби? Өзүнүн азыркы учурдагы күчтүү мамлекеттердин бирөөсү кошуна мамлекет. Биз Турция. кошуна мамлекет. Казакстан. Кытай деп ким айтты? Азамат. Кытайда бүгүнкү күндө 7 шаарында 7 дүйнөнүн керемети курулду. Ушинтип биз деле кылып койсок болот экен, баягы азамат. Бердимби? Анда кийинки тапшырмага көңүлүңөрдү бурабыз. Топторго берилет экен. Бул жерде топ башчылары көңүл бурабыздар. Биринчи топко кластер тапшырмасы, экинчи топко таблица, үчүнчү топко концептуалдык карта, төртүнчү топко аңгеме түзүү тапшырмасы берилет экен. Көңүл бурабыздар. Андан есе мага аягда жардам берди да. Команданы боюнча концептуалдык кайсы команданы? Карта үчүнчү команда. Үчүнчү команда экен. Биринчи команда. Экинчи команда. Эми тапшырманы бар. Тапшырма мындай болот. Биринчи, экинчи топтогу командалар. Экинчи топ, биринчи, экинчи топ. Китебиңердин 180-ci bet parçasındagы ошол жерден 180-181-ci betтерден не bakıyoruz biz? Malumat izdep Ama önce üçüncü sayfa olursa Hatay'ın takası var. Dördüncü sayfa olsa bu yerde ne getirir? Ege karışıklık uğralı gözümür fantaziyalap ne yazıp kesin?
vaqt berilerken, her bir toplu atları için 3 minut vaqt berilerken, prezentatsiyalar için 2 minut vaqt berilerken. Vaqt ketdi. Bir çalışıyor. Daha önce aşağıdan ya. Kalgan bollarga jardam beradi. Nursulton, sana men ishondim. Sen eng mixtisi. Biraz harakat qilib qo'ysam, komandanga mush yengillik olib kelasan. Akıl, özünün oyuncusu da koşulsa. Stop. Not yapıyoruz. Sınav vardı. Kalgan doktor var. Kesinlikle benim tamamım var. Konsulları yaptık.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Neden? Topla. Lütfen bu toplumun işini mutlaka veririz. Ama devam edelim. Toplam yardım verin. Gel oğlum. Var mı zatlar lütfen bolsa? Benim bu vatandan bolsa 2 yol olacağız. Kaç yol olacağız ne? Benim vatandan olsa 1 yol olacağız. Bu özüme göre. Demek birinci tayfaga klaster tapşırması verilген lan. Top başçısı Ayana. Kimler sağ? Kimler söz kalmak verir? Klasterde geliyor. Bakanlar kömür kuralısılar. Eğer sıralarız, ola turgan bolsa umarım. Azamat, sıra yok. Bitti. Kömür kuralız. Birinci topu. İtalyan geografik çevresinde Balkan Aralığı Yarışkan, Cenan'ın batış yanında Atenin Yarım Aralığı Yarışkan. Cana İtalya'da Alpı Tombası var, Cana Po Deryası Yarışkan. Bu deryası Yarışkan. Qo'shimcha var mı komandadan? Qo'shimcha? Yo'q. So'rovlar tushunmay qolgan narsalar bormi? Keyingi toplarda. Qana? Dağ düşmeleri var mı? Dağın var, yok uzak olacak. Ha, o'shadan misol keltirib qo'y, ha. Geografik çevresinde dağlar yerlileri var. Ha? Top jardan başlayacağız. Qana? Ayana? Ayana'nın komandası. Gel. Cana Sibir Deryası Yarışkan'ın da. Sibir Deryası Yarışkan. Ayana. Cana Sicilya Yarım Aralığı, Balkan Yarım Aralığı düşürgende Sicilya Yarım Aralığı Yarışkan. Atenin yarım aralığında nega qaysi yüz o'tgan nega o'rin olib turadi? Ne degan? Birinchi to'pga qo'l chavladi. Qo'shimchalardan ikkinchi qatorda bitiramiz. Ikkinchi to'pda top boshchisi kimlar chiqadi? Vektor çıkar, canım. Vektor, canım. Kalgandan bas, eğer buraya emes, malzımat verip koygun bolsa, o ağından ne bağız? Detaylı olsun. Can taraf söylüyorsa, ha? İtalya, Yarım Aralık'ın düştük bölümünün Muzollar ülkesindeki İtalya'da başkan. Rim. Bizde zamandaki 753. yılı Rim şahrını elinizden. Ulamız boyunca bizde zamandaki 754'ten 753 yılları Egiz bir tuğanlar Romul menen Rem negizleşti. Konsulda dönemi onlar. Konsulda Köpçulu Rim'de
Римди башкарып, соттун иштерин аткарган. Согуш болуп жатканда алар аскерлерин башкарган. Башкарган. Көрсөңүздөр, азыркы сөз менен айтканда, президент. Сенат бул мыйзамдар сенатта талкууланган. Мыйзамдар сенатта талкууланган. Азыр биздин мыйзам чыгаруу органыбыз кайсы? Мыйзам чыгаруу органыбыз. Кимдер мыйзам чыгарат? Депутаттар эмне дейбиз? Жогорку кеңеш дейбиз. Кошумча, алымча. Эми бул жерде үчүнчү командага бир аз убакыт берип турайлы. Ага чейин биз терминдер боюнча bir oyun oynuyoruz. Kaç terim derken? Hor. İtalya, Rim, Konsulat, Senat. Senat. Konsulat, Rim, İtalya. İtalya, Rim, Konsulat, Senat. Anda bunday qilasiz. Men bunday qilaman. İtalya, Rim. Konsulda senat deydi. Şimdi var ha? Rim, İtalya, Senat, Konsulat, Rim. Yeni terminlerden aytmayız. Terminlerden düşünüp görmeyi lazım. 753. yılı. Remli'nin Romu başkargan sistemini aktargan İtalyan başkanı terminlerdi qayta aldılar. Qayta aldık mı? Üçüncü tayfaga söz veriyoruz. Selam. Üçüncü tayfadan kimler sahne? Komün kuralız. Üçüncü top başlandı. Bu arada kayısı tapşırma verildi. Konseptuallık kart edin. Kimler yönündeki? Konseptuallık kartlar Kudaylar yönündeki. Rim Kudaylar yönündeki. Soğuş Kudayına aylanlar. Ana simvolları Nayza Cana Toplam. Jüpiter. En zorlu Kuday. Dünyayı katlettiği Pagavan en zorlu Kuday Jüpiter. Otun Cana Toplam Kuday. Ama ağırdayan ölçüdür, saktır, sinirleri Cana. Azama. Юстиция бардык мифологиясында Гүлен Кудайына туура келген. Анын колунда тараза жана Kılıç koptu. юстиция. Фортуна. Бул бактын окуусунун ийгиликтин кудайы. Фортуна ийгиликтин кудайы. Ай жана өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнүн кудайы. Kudayı деп işenişken ekan, ha? Sıralar var mı? Yok. Ha? Var mı? Çok çabuk. Azam. Üçüncü top. Aferin. Var. Söz veriyorsa, umarım sizlerin komandanlardan kim hangi birinde okup verir? Ha, sizler var.
ilgili Numito Hocam sana okup ayıp olur. ilgili Numito'ga onca hem turuk gel. Ondan bolsa anın atası, Ağır'ın atası власть üçün Ağır'ı öldürüp koyup gel. Служанкасы Ağır'ı утопить etken. Bolsa katıl bakıl Ağır'ın bakıl Ağır'ın ündürgü karşı ketken. Ağır'ı sudan çıkarıp Ağır'a özünün sütünü belirleyelim. Sana olur. Kol çağlar. Böyle var. Haydi ha. Bu kısa değil mi? Emin. Olmaz. Gömülün öldü. Uçakla bırakıp ha. Demek kıskaça bir görünüştü gördük ha. Bu yerde yine karıştı. Zamanında uçak gittiğini nasıl ne? Rem'nin Rom'uldu. Tutarı. Ne bu adam? Biz uşul görünüşten emniyeni baykadık. Emniyeni baykadık. Ben baykadım mı? Can var adamlara kötü rezen getireydi. Adamlara kötü ziyan getirdik ha? Biz karşıda kanday canlar da bilebilir. Yırtkıç. Nesin? Жақсы. Жақсы екенін білдік, ha? Азаматсың. Kerk adamlar baylık için özün baldарын öldürürken. Ой, şunu alıp gördük, ha? Müslüman. Jardan verip, jardan bana jardan verip. Jardan verip gerekeni düşündük. Yemin, uşul kıskaça bu yerde 4. tayfa көрсөткөн көрүнүштөн biz кандай сабак алсак болот экен? Өзүбүзгө кандай сабак алсак болот экен? Азамат? Жануарларды öldürüş için. Öldürбөшүбүз керек экен. Таштабаш керек экен. Акыл? Neyden bolsun? Эл. Керек экен. Harbi canavar özünün nesi bulup Ana Gel. Onlardan beri canavarların kuşluğu dolayı misalı yazıp okuya Maugli'de yapmışlığın geleli asılık edildi. Ой, азаматсың. Кейінгі сұрауыма жауап беріп қайтып келсін өзің. Азамат. Bu ne? Ей, азамат. Кейінгі сұрауыңыз келді. Аябай қиын. Өзінің мінезі болады екен, а? Canavarlara çok söylediğinde Allah'ın jardan türlü Жардамы өзіңізге деп кел. Неге? Ойлабашы керек екен. Біреуге işkence керек емес екен, а? Өзің әрдайым не қылып тұршың керек екен? Өзіңді қарап тұршың керек екен, а? Ой.
Ana. Karışıklı bor girdi ekan başka bir şey çıkana karamsız. Oldu. Emin uşu okuyucunun oyun bilen toxtolacak. Emin. Oldu. Biz klaster tapşırmasını atqardık, tabliца tapşırmasını atqardık, konceptual kartaş tapşırmasını jana angime tüzүү tapşırmasını atqardık. Andan ise özümüzge ne qilamiz? Bir bolsa. Қолдарыңызды бір-біріңізге мындай кигізесіз. Топты. Арсы топ өзіңізге. Жетіп болады. Қолыңа жетпей қалады. Мындай қойыңыз, мындай қойыңыз. Нұрсұлтан. Мындай қойыңыз. Мындай екен, асым-асым. Bir қолды. Өйдеді bir қол бұл дейдесі. Кейінгі адамдың қолын не қылыш керек? Шығалыш керек. Елі мындай қылыз. Birinci sınıftan başlıyoruz. Bu sınıfta biz emneni үйрөндүк деген суроого не кыласың? Жооп бергенде кыска bir сүйлөк менен жооп бересиз. Аянадан баштайлы. Архитектурасы жөнүндө үйрөндүк. Улам кетер. Аңгеме. География жөнүндө үйрөндүк. Kol çalışıyor. Senatın sotlu pravası Yamanlık çok başka değil. Adetlik sağa kaldı. Burger bulup yaratılışı azamatsın. Orduz oturuz. Demek biz başında bağlı kriterlerini aytkandık. Bir iki upay tuttuğun okurslar var mı? Bir ordumuzdan turalıyoruz. Bir iki upay tuttuğun. Üç, dört upay tuttuğun. Beş upaydan köp tuttuğun. Beş upaydan köp bu yıkısta tuttuğun. Beş payda Kolçağa koyuyoruz. Bugün azamatsın var. Evet. Onlar. Oturuz. Birinci toptun kaçtan bilme? Ayağından. Bugünkü sınavda topta kim aktif atıştı diye oynuyorsun. Görüyorsun. Bugünkü sınavda Haydi gel kolçağa koyuyoruz. İkinci toptun kaçtanı? Bir tur en yaxşı atıştı. Üçüncü top. Üçüncü topta Baysal yaxşı. Aktif atıştı. Kolçalılar. Komandası kolda oturarsa. Komandası da azamat aktif başladı. Kolçalı koyuyorsun. Azamatlar. Evi top başçıları. Жалпы топтогон упайларды эсептейбиз. Кайсы топ бардыгы топ башчысына белгилеп, канча быйдыкча топтогусуна. Birinci top kança? 11 upay. Özünüzde özünüz. Koyuyoruz. 10 upay. Kolçağa koyuyoruz. İkinci top. Kolçağa koyuyoruz. 11 upay. Kolçağa. Ahırlı top. 17 upay. Altı olmaz. Demek dördüncü top aktifti atıştıra. Vardığımız dördüncü topta ne oluz? Like. 1, 2, 3. Like. Emin. Үйге тапшырмалар. Дептеріңізге жазып алуға
Китептеги суроолорго жооп жазылат, тема боюнча Рим империясынын каалаган башкаруучусун тандап, ага мүнөздөмө бергиле. Жазып коебуз, 183 бетте экен. Китептеги суроолор тема боюнча сөз беребиз. Анан Рим империясынын каалаган башкаруучусун тандап, ага мүнөздөмө бергиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңар.